Yan po yung aming first exercise before we walk. Sige na. Sige. Sige. Yan. Okay. 10 kaya? O sige, o 5 lang. O sige, sige. O sige, 1. O sige, 4. Then 5. Then 6. Ayan. 7. Wow. 8. Kaya 10 ah. Yun mo ah. 9. Oh. In-excel ah. Oh. Okay. So, yung pag pa diretso. Yan. Tapos hawak yan. Dali yung ano mo. Yung magic potion makikita eh. So, keep balance sa paa ha. Para hindi ka ma-out of balance. Nanay ha. Sige. Very good po. Ilan na po? 3. Sige. Yeah. Bilang ka, siyempre, hindi na ka rinig. Okay. 7. Mhm. 8. Mhm. 9. Yan. Good. 10. O, hold, inhale, exhale. Tapos yung ating next, yung ating pa-rotate po. Yung tinuro ko sa iyo. Dandanan po ha. Yung, yan. Huwag masyadong magmamadali. Yan. Sige po. Siguro mga 5 lang. Kaya mo 5. Yan. 3. Yan. Basta. 4. O, inhale, exhale. Relax lang muna. Okay. And then next, reverse. Pa-reverse po tayo. Yan. 1. Mhm. 2. 3. 4. 5. Relax. Okay. So, the next exercise, yung kamay mo. Yung kamay. Yung kamay. So, hawak dito. Yan. Baba. Dandan. 10. 2, 1. 2. Sige. Dandanan po. 3. Relax. Relax. Just relax. Hindi kita sa video ano mo eh. MTRC bita niya. Ayan. Mababas yun. Oh, sige po, sige po. Malaki kasi ang tiyan ko eh. Oo. Konting diet. Diet ako. O, ayan. Sige po. Yung kamay po. Nakakapat ka na. Sige. Okay, apa. Sige. 5. O, ayan. Very good. So, this is a good exercise for the upper limb. Sige po. Sige po. Kula pa po. 6. Sige. 7. 7. Mhm. 8. Then 9. And 10. Okay. Hawakan mo itong ano mo. Kamay mo. Hindi po ganyan. Ganito po yan. Tapos i-close open mo. Close open po. Close open. Bilang ka 10. 1. And 2. 3. And 4. And 5. And 6. 7. 8. Pati nabi mo yung banyo. Then 9. Huwag mong gamitin. 10. Okay. So, our next size, yung turo ko sa'yo. Ayan. Hawak mo shoulder mo. Kaya mo hawakan to. Yan. Baba. Sige, hawak. Baba. 2. Sige. 3. Okay. 4. Then 5. Then 6. 7. And 8. 9. 10. So, ang gagawin mo ngayon, awakan mo tong wheelchair mo, upo tayo ka, ha? Kaya mo? Upo tayo lang, te, ha? Wait lang muna. Yan. So, para mas makomportable ka, Yes, mas solo ka, ha? So, upo tayo ka dyan, ha? True, hawak mo yung wheelchair mo, ha? Upo tayo lang, upo tayo. Ready? Okay. Upo ka, dandan. Sige, straight. Okay. 1. Okay. Mayroon konti ito. Bumove, eh. Yan, sige po. Sige po. Yan, body. Yan, very good. Sige. Okay. Ano na po? 2. Sige, sige.